अहानबदा मरोइबा पाव लेंगा की थबक थौरम खुदिंगमक बॉयकॉट तौरगनी हाइना ईजेएम की सेक्रेटरी जनरल युमनाम रूपचंद्रना फोंदोख्रे ngasi yengang pokpigi Gwaltabida Maha Regiment chatakiba thawongbu maikei kayadagi yaningdaba fongdoknarakli amadi COVID-19 na maram oiduna miyoi ani laikidre loinana miyoi chani ga yankai taret ki active case report laire haina fongdorakhai mayam kurumjari Northeast Window TV na sandokchaba numidangi manipuri paw meeting tabiribasingbu surbala mairemba mataram nokchuri hojik miyam da paw mucha khaina pizari lenga ki thabak thoram khudingmak boycott tawragani haina ईजेएम की सेक्रेटरी जनरल युमनाम रूपचंद्रना फोंदोख्रे ngasi DIPR na sinduna Siroi Lily Festival hongdokpagi coverage launabagi paumishing tonganba bus ama Imphal dagi lamtharaba matung Gwaltabi area da Maha Regiment gi kangbu amana thatuna bus ta thaba manipur haiba wahai muthatrabadi changba yaroi haiduna thingkibabu yaningdeba phongdoktuna paumishing na Ras Bhavan da thomjankhre hidamaduga mari leinana Yumnam Rupachandana phongdokkibada amju amadi ईजेएम na punsinduna mifam ama kudakta pangthoktuna lawba wadep yawba memorandum aba governor da pisinkhre ngasi thokiba thodok adu manipur gi puwari da amadi paumising gi puwari da amukta thokidriba thodok amani thawong adugi yaningdaba phongdoktuna lainga ki thabak thoram khudimak boycott tawragani thawong aduda chenaba government gi official khudimak athubuda thidoktuna action lokhatkadabani amadi general body meeting ama hayeng pangthoktuna lainga na action lokhatriba phawba pen down strike chatharagani haina phongdokre ngasi ekoi meeting ama pangthokre pangthok matungda akoina lawriba resolution ji gudaktagi ekoi sigumba treatment invitation ju akoida piba DIPR na ju sinba aduga DIPR na sinba bus tu Manipur state transport thai haibaki namada central security forces na makhada na chatpa yaroina thingbasi mase Manipur gi itihas na amukta thokidaba amasung press ki history da amukta thokidaba thogokni mase ekoi condemn tawbaga loinana सरकार की वैबा थबक थोरम पुनमक्ता बॉयकॉट तौबा हाइबा अखोई ngasi resolution ama lawe makhatana अखोई गवर्नर दा हाइरिबा थोइबा थबक असि दा जेनबा गवर्नमेंट की ऑफिशियल मयाम सिंह अथुबा मतमदा थिदोक्तुना मखोइदा पिहम थोपा दंदी पीबा अदु पीद्रि भावबदा अखोइना हयेंग जनरल बॉडी मीटिंग अमा amjugi oiba ईजेएम gi oiba apunba mafamduna hayeng thabak lepak loinana gen body meeting ma pangtho matungda aikoina pamiba dabi je pidri bawba pen down strike chataba haiba wapum masima aikoi ngasi gi memorandum je thamjakhre Siroi Lily Festival ki coverage launaba chatpada Maha Regiment na Manipur haiba wahi lauthoktrabadi changba yaroi haina athingba pikiba thawongbu akanba mawongda Kakching Assembly Constituency gi MLA mayang langbam Rameswar Singh na condemn tawrakli social media da thadorakpa video footage amada mahakna makha taraduna thodok aduga mari leinaba singna athubada sengdokpirau governor rule gi makha da ingtappa hanjilaknaba hotnaringai cherakta pamdaba thodok tholakpa si kanagumbagi khujil thorang yaure haiba takle maramaduna Manipur bu ingtappa puraknaba sinliba asida athubada mari leinaba singna atuma wayel tawbiyu haina apil tawrakli Concerned authorities and concerned officials may be from the state or from the central masi athuba matamda sengdoklaga masi karamaina thokhribano masi gi corrective measures si karamaina tawgani habisi sengdokpiro governors rule gi makhada president rule gi makhada lairiba MLA sing sina support piduna hojik shanti purakna ba kanna hotnariba tanja sida asigumba incident ama tholakpase अखोई तौरीबा शांति की पीस प्रोसेस असिदा थुगाइनिंग यावबा कांगु अमना सिल्लगा तौरपगी मवंग मानबा मसु यावरी अदुना अथुबदा अखोइना शांति अमदि पीस एंड हार्मनी की नमता मणिपुरदा होनरिबा पोटसे मसी थुगाइबदा मदुगी मायोक्ता चटपा इंसिडेंट अमनि हाइना लौजै अदुना कंसर्न अथॉरिटी अमदि कंसर्न रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौरगा मसिगी थोखरिबा थौदो असि कानाना करम तौबदगी थोकनो हाइबसे सब चाबा
सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट ना हजिक मसिगी मतंग सेंदोकपिरो मणिपुर की प्रजा दा सेंदोकपिरो अमदी लैरिबा पुनमक लेबाक सिदा शांति अमदी पीस एंड हार्मनी पुरनबगी होनरिबसे सिदा सेंदोकपियो हाइना थमजरी खुरुमजरी नरेंद्र मोदी ना लेंगाक गवर्नमेंट मणिपुर लेंगाकना मणिपुर फ्री मूवमेंट लेहनबा ngamdabagi thawong मणिपुर कांग्रेस कमिटी ना हक्चिना लवी हाइना AICC के मेंबर अमदी MPCC के सीनियर स्पोक्सपर्सन निंगोम्बम भूपेंद्र मितेना फोंदोखरे ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा महकना फोंदोकिबदा ngasi महारेजिमेंट उठकिबा थवोंग अदुना मणिपुर लैदिबा मियामगी मफमदा कॉन्स्टिट्यूशन न पीदिबा आर्टिकल 19 की फंडामेंटल राइट मत पीरे हाइबा हाइमन मथोक्लोई प्रेसिडेंट रूल चना हलिबा सी फ्री मूवमेंट लेहनबगी दमक नत्तब्रा हाइबा वहंग हंगखिबगा लोइनना डबल इंजिन लेंगाक फेल ओइख्रबा मतुंग प्रेसिडेंट रूल जु अमुक मणिपुर फेल ओइरे हाइबा वाफम फोंदोकचरे अमदी करंबा मतमदा फ्री मूवमेंट लेहनगने हाइबा वहंग सेंटर दा हंगखिबगा लोइनना मियामना फ्री मूवमेंट लेबा पामे हाइबा वाफम फोंदोखि मणिपुर की सरकार की मणिपुर की स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को फ्रीली चतपंगमदबा मधुसु मसा की ओन मरोमदोम राज्य सिदा मसिदा कमदौना चमनब प्रजा चम चमजबगबा कोइगुम प्रजा सि कमदौना फ्री मूवमेंट मणिपुर सिदा एनीवेयर चतपम ngमगदौरिबनो हाइबसे करम मतमदा मणिपुर की प्रजा सिंग असि मणिपुर दा मनुंग सिदा चतके हाइबदा स्टेट की मनुंग सिदा चतके हाइबदा फ्री मूवमेंट भंगदौरिबनो सही कया संगदौरी सही जनी हेजनख्रे हजिक सही कया संग हेगदौरी अखोगी मणिपुर की प्रजादा फ्री मूवमेंट असि फंगनेनगिदमक्ता भारत सरकार अमसोंग ngasiगी लैरिबा प्रेसिडेंट रूल असि मखादा सही कया संग हिगदोइनो हाइबसिनी अखोगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना हंगलक्तिबा वहांगसि ngasi ayuk imphal dagi siroi festival gi coverage launabagi damak paumi singna tongba bus ama yengang pokpi henlaga leiba Gwaltabi area Mahar Regiment Manipur haiba wahi bus tagi lauthokadabani haina threaten tawkibabu akan mamawongda all Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amoko ki maikai digi condemn torakli amoko ki President SM Jalana paumi singa unaba amada Mahar Regiment utkiba thawong adu Manipur gi miyambu singnabani haina lawfam thoi loinana Siroi Festival pangthokpada changba senpham Manipur gi budget tagi kaithokpa nattabra haiba wahang lengak ta hanglakli Central Force oriba Mahar Regiment asi Manipur gi law and order ngaknaba nattabra ngasi utkiba thawong adu kanagi order na tawkibano haiba athubada miyamda khanghangadabani thawong adu da chenaba official khudingda athubada action lakhatpam thoi hiramasi gi matangda asengba achumba khangdriba phawba amadi center na Manipur da yengliba midengi maramda chapchaba khangdriba phawba miyam punsinduna achumba phangnabagi dama khongjang changchinaba sem sare haina mahakna makha taki अखोई हौकिबा मतम कयागी ममांगदगी हौना मणिपुर की इंटीग्रिटी का मरी लेनबा हिरमसिंगदा मणिपुर की पांगमसिंगना कैदोंगमुंगदा कोई येंगगा लेरक्ते कॉम्प्रोमाइज तौदे अदु इंटीग्रिटी द सिंगरक्पा तारगदी मदुगी मायोक्ता तौबा याबा अदु मथबकसिंग अखोई चपचाना तौननबा हेंगनबा याबा अदुगुंबा डेमोक्रेटिक कोइबा अदुंबा मूवमेंट सिंगदा अखोई कुमांग चौक्सिनना थबक तौननबगी दमक्ता अखोई मतम पुनमक्ता अखोई खनफम चेना लेपगा लाई नसिगी तोगसिगी मतंगदसु अखोई मणिपुर की अदुगुंबा मणिपुर की मनुंगदा इसागी लमदा मणिपुर लेंगाक की अदुगुंबा गाड़ी चचबदा अदुबा मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर मतेंग पांगनब लेरिबा अदुबा महार रेजिमेंट की कांगुना सुंब थोंग म चथरपसे मसि तराई तराई न लौबा यारोय मसि की वाफम से मसि चपचाबा अदुबा असेंबा अचुंबा अदुबा वाफम अदो मणिपुर गवर्नर मियामदा मलशंत फिगदबनी लोइनाना दायित्व लेबा अदुबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग अदुगे मथक्ता थबक पाइखबे हाबसे मियामदा खंगनगदबनी हाबो Manipur da deploy tawriba Indian Army ki Mahar Regiment na Gwaltabi da ngasi chatakiba thawongbu Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI na condemn tawrakli DIPR na facilitate tawba state sponsor event mga suba Siroi Lili Festival 2025 ki opening coverage tawba chatpa paumi singi timbu lamkhang dagi Imphal East ki Gwaltabi checkpoint ki security force sing na halalaki security personnel sing aduna Manipur state transport haina bus adu tharibadu makhatana 𝗠𝗔𝗡𝗏𝐸 𝐁𝐫𝐴𝐬 Journalist ni makhatana changsin dana Imphal da halaki
ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯗꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯍꯪꯂꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯤꯟꯗꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯝꯖꯨꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯅ ꯈꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭रेस ꯔꯤꯂꯤज ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ Manipur tourism department sinduna pangtokpa state festival gi coverage launabagidamag paumi-singa tongba Manipur state transport ki bus ta thaba Manipur haiba wahi muthatnaba haibada natana gari number da thaba MN haiba wahi fawba muthatnaba maha regiment bus ta tonglakiba paumi-singda khanghanba laibak tibani thawong adu anti national oiba thawong ni haina RPI Atwale ki National Secretary Maheshwar Thongnawjamna phongdokre ngasi RPI Atwale ki Kaisampata leiba office ta paumi-singa unaba amada mahakna makha taraduna haikibada ngasi chathakiba maha regiment ki thawong adu kanagi order makhada chathakiba no haiba athubada khangpham thoi karigumba Manipur thugaina basindiba kangbuga punsinduna Manipur thugaina bagi damak thawong adu maha regiment chatharamba oirabadi anti national oiba force amani haina lawba yare thodok adu ka mari leinana inquiry committee ama semduna lengakna athubada Tijan handuna thawong adugi marumda leiriba kudimak miyamda khanghangadawani thawong asina Manipurda khundariba singna state festival ama oina pangthokliba Siroi Lily festival yengba chatkani haina leiramba amadi paumi singna coverage lawba chatnaba hotnabada pamdaba thongdok thokpana maram oiraga Manipurgi miyamna masagi maramda ningkha tamna aki akhang leitana hingbada safaningai oije haiba chawnga takle Isagi Balibakida, Isagi Iramdamgi, Maming Manipur si, Manipurgi Department gi Garium su oriba Manipur State Transport Service ki Manipur Thabayadaba Gari nameplate MN Thabayadaba Manipur Thabayadaba Eratragadi then we feel that we are not safe in our own state. We are not feel safe. We don't feel safe in our own country. We don't feel safe in our own state. Makoi gi Manipur thugai pambu pangkabu singa moiga taunara tauribra sida government akoi upper authority kaim tamari leina dabra natraga mathak thongbagi order leragadi adugi order upiu political party adugi adagi organization mem saram thongraga Manipuri haibadi sidi maitai haibalaite kanglupuma haibalaite Manipur haiba imalaiba ki wahai sida solai ibani aduna whole Manipuris who love Manipur, who love our own state, si pulak punjal lakanda, ihaw achom lakani haibase miyam daisani. Nakalamaromda RPI Youth Wing Delhi na Ministry of Defence ta Manipur haiba wahai muthatnaba maha regiment na Yengangpokpi Gwaltabi area da bus thingkiba adugi matangda investigation chathanaba memorandum ama pisinkre RPI Youth Wing gi maikai digi phongdorakpada maha regiment na Manipur haiba wahai muthatkadabani natraga khumjingadabani haiba wafam aduna takpadi Manipur muthatkadabani haibani maha regiment na Manipur da lakliba si ing tappa purakpada mateng pangnaba laklibra natraga Manipur thugaibada mateng pangnaba lakbra haiba wahang RPI Youth Wing gi maikai digi hangakli loinana athubada waroisin puraktrabadi Mairik pidagi maijawbi olakani madugi tekcha khudingmak lengakna pugadabani haiba wafam su thamlakli Manipurda thoi beirang asi sida peaceful pa la ibra natraga amuka hena mai hounaba lanjau thonaba la ibra haibasi akhoi gi youth sing gi question ni government leiba government asina ngalingai da yengsinbiu hana khoi memorandum defense minister da supisin gre Manipurda gi Manipur muthatke hana khaliba sing ase matang matam charinga da government warak pi ho natraga di mairik tagi maijawbi tholaktuna khoi thoganingna thodu kya tholakpasu yai Manipur dagi Manipur muthatke hana khaliba se mangna phu mangbirunu mangge su khanbirunu aikoi mayam Manipuri mayam leiri Manipur kannabage dama si ase aikoi gi Ministry of Defence ta aikoi gi party gi side tagi aikoi memorandum ka amakha pisin jaramani pisalam liba memorandum asida panjari basi aikoi gi hariba maha regiment asina
मनपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थिंगा मनपुर लौथोख नत्रग करीगुम पोसक खुमजल है इसागी इमा लेबाक मनपुर चना चना इसागी इमा लेबाक मनपुर की ममिंग थेपद खुमजल है कनाना मखोइद ऑर्डर पीबनो कनागी इंस्ट्रक्शन दगी तौबनो अमसुंग हाइरिबम हाइ रेजिमेंट कनाना लुचिंगबनो मखोइगी मथक्ता यामना थुना इन्वेस्टिगेशन टीम अमा सेमदुना मखोइगी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन तौबा अमसुंग मखोइना तौरिबा पोसक असे मनपुर मनुंग असिदा मनपुर थाबा गाड़ी चलंदबा हाइबसे यामना फजदबा अमसुंग लुजदबा थवोंगने सिमेंट की थवोंबो ख्वाइरंबन कैथेलगी कैथेल फंबी इमा सिंगना अकन ममोंगदा यानिंगदबा फोंदोखरे कैथेल फंबी इमा अबना यानिंगदबा फोंदोपगी मिफम अदुदा मणिपुर की मनुंगदा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ओइदिबा बस दा थाबा मणिपुर हाइबा वही लौथोक वहाइना महारेजिमेंट थिंगदुना लंबी चलहंदबा दु गवर्नरना अथुबदा मियामदा सेंगदोकदबनी स्टेट फेस्टिवल ओइदिबा सिरोय लिली फेस्टिवल दा पामदबा थौदोक थोक्तनबा अकनबा चेक्सिन थोरांग लौखटले हाइबा वाफम अदुगी थाजबा मांगहनबा अमदी मियामदा खुदकता थोकपा थौदोक वाथोक पाव खुदिमा खंगहनलिबा पाउमीदा फावबा अथिंगबा थमलकबा हाइबसी अचौबा अरोनबा एजेंडा अमा लेदे ताकपनी अथुबा मतमदा सेनाबसिंग लोगी ओइबा एक्शन लौखटकदबनी करिगुम तुमिन लैसिलबदी गवर्नर यावना मणिपुर थुगाइबदा चाउना मतेंग पांगे हाइना मियामना लौगने हाइबा वाफमसिंग फोंदोरखी गवर्नमेंटकी ओइबा ट्रांसपोर्ट सिंगसिदा तोंगदना चटपा मतमदा मणिपुर थाबा पोचिदा चटपा यारोय मणिपुर थादरदी लोय यानी हाइबा वाहिसे मसी गवर्नरना करंबा अरोंबा एजेंडादा हाइहल्लिबनो माना करी मक्ता प्रॉब्लम थोए मणिपुरदा लैजरिबा अखोइबु इरमदा मसिबा आइगी लबदबसिदा आइगी कइनो ट्रांसपोर्ट की ममिंगसि मणिपुर हाइबसि याबा यारोय तागनो हाइरगदि करिगिदमता अरोंबा एजेंडा तौरिबनो गवर्नरना अथुबा मतमदा मसी सेको लोइनना ngasi aikoigi angangsing paubisingna miyamgidamagta leikang sinbachingna thanganabaidamakta maru oina chalibai chasingda sukya yaroi hagana moi transport manipur amde thanganaroi athingba pire adu oragadi governana ai chakhraba matungda aina mayam punamakta akai ko tholoi yam phajana tawliana di mesi lauthokre adubu nuhoidi kominna ai leitraga da athingba pi oina aronbe ejeta da mana tumina pau hairambra thingalibra नत्रगदा माना अरोन अथुप मयाम छे तौदबा असेंबा माना हाइजागे वाफम मियाम द फोंदोइबा वाफम दो तसेंगना माना असेंबा थमोय सेंगना हाइबा ओरगदी अदुगुंबा फोर्सिंग अदुगुंबा सिक्युरिटी सिंगना थिंगैबा मणिपुर बुथल्लो मणिपुर थाबा यारोय हारिबा मीदो हौखिबा इंडिया गवर्नमेंटकी ओइबा ट्रांसपोर्ट सिंगसिदा तोंगदना चटपा मतमदा मणिपुर था हौखिबा इंडिया पाकिस्तान अनिगी लांदा सोकपदगी लेखिद्रबा बीएसएफ कांस्टेबल दीपक चिंगाखमगी इमुंग मनुंगदा कंपेंसेशन ओइना 1.1 करोड़ पीख्रे हाइना बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट की पाव अमना हाइरी एसबीआई एसीबी पलौरा ब्रांच अमदी एसबीआई इम्फाल की अपुनबा टीमना लेखिद्रबा बीएसएफ के अथौबा कांस्टेबल दीपक चिंगाखमगी मयुमदा चतुना महाकी इमुंग मनुंगा उनकी अमसुंग दरकार ओइबा फॉर्मेलिटीज पुमनमक लोइसनख्रे हाइना फोंदोरपगा लोइनना 1.1 करोड़ की सेंफम सैंक्शन तौख्रे हाइना पावसना मखा तारी इमागी मैरागी मेंबर सिंगना ngasi yengang popigi Gwaltabi mahar regiment media person singna tongduna lakpa gari dagi Manipur haiba wahi khumjilu natraga muthatlo haina akan mamong da treat tawkibabu yaning daba fongdoktuna maduge achumba asengba puthokadabani haina chief secretary ke office ta thomjinki adumapu Manipur ki chief secretary amadi security advisor unabagi appointment hayeng ayuki pung 13 da pirakpana miyam nasu pumpham asida saruk yabina ba haina imagi mairagi maiki dige appeal torakle Bengaluru da haukiba pung kunmari da leptana nong chubana maram oiduna ising ichaw thokre loinana mafam kaya da ising ichaw na maram oiraga miyoyani laikidre Bengaluru da numit chupa akan ba nong churaba matungda Madhuvana apartment ki dollar colony da ising thumjin bada maram oiduna ising adu chingthokna ba hotna bada apartment adu da laiba Manmohon Kamachahi Humfugumdoi Amadi Dinesh Sahi Taranithoi electric source circuit na maram oiduna laikidre haina police ki pawmana hairi loinana Dinesh apartment aduda helper oiriba amagi machanupa ne haibasu makhata na fongdorakle COVID-19 na maram oiduna miyoi ani laikidre loinana miyoi chani ga yanghai taret ki active case report leire haina fongdokre India da COVID-19 active case ani ga 64 report torakre madugi manungda
केरलादगी मियोय हुम्फु मापन महाराष्ट्रदा निफु मरी तमिलनाडुदा कुंट्रा मरी मुंबईदा मियोय यंखै हुमदोय कोविड नारे हाइरी मुंबईदा कोविड का मरी लेना मियोय अनि सिकिबगी पाउ लैख्रे हाइना सोर्स कयादगी फोंगदोकनरकली हेल्थ अथॉरिटी सिंगना हॉस्पिटल सिंगदा इन्फ्लुएंजा गुंबा अनाबसिंग अमसुंग अकनबा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिंगिदमक्ता सेक्शन लैनबगिदमक्ता हाइख्रे मसिदा ICMR अमसुंग IDSP नेटवर्क नसु मखाताना येंगसिली हाइना हाइरी लोइनना मालेमगी ओइबा खा नोंपोक असिदा इन्फेक्शन हेंगलकपा उबा फंगबगा लोइनना सिंगापुरदा निमित खुदिंगी चही चादा कुनिपान हेंगलकपा उबा फंगी हाइरी लोइनना इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर ना येंगसिनबा अवांग बथाकी रिव्यू पांगथोकरे मसिदा डोमेस्टिक की फिबम कंट्रोल तौरी हाइना मखाताना फोंदोरकली Ngarian Forward Club NFC na U19 SAFF Championship 2025 ta champion oirakraba India team gi captain oiduna saruk yaduna India gi amasung Manipur gi mai purakraba Singamayum Sami son of Singamayum Firoz amasung Sayed Begum Poknapam Yadipok Ngarian ngasi Ngarian gi club asina pukning thawat po oina mahak po okpagi tharam pangthokre Tolen Kun Development Club की ओइना ताम 2025 तकिने 2028 फाउबगी नौना फमपुगदबा मेंबर्स खनख्रे ngasi TDC की क्लब ता प्रेसिडेंट MD रशीद अहमद ना प्रेसिडेंट ओइना फमकिबा जनरल बॉडी मीटिंग अमदा अमत ओइना यानदुना अनौबा प्रेसिडेंट ओइना WM Salim Vice President ओइना FM Anis Khan General Secretary ओइना MM Imran Khan Joint Secretary ओइना FM Musibur Rahman Finance Secretary ओइना FM Amir Khan Publicity Secretary ओइना MD Hafiz Safauddin Games and Sports Secretary ओइना FM Imtiaz Khan लोइना MD Sahidur Rahman MD Atur Rahman MD Farid Khan MD Jayur Rahman BM Nawaz Sharif na Executive Member की फमपुबा हाइना यानख्रे ngasi hairok part 1 amadi part 3 gi ibudo yoning thaugi chaklon katpeki thoramda miyamna katlamba cheng mana masing amadi hairana chingba potlam sing mitai gi athoba mapari manipur bu ngakani haina thoglakiba thona pharaba loop ama oiriba arambai tengol unit 5 hairoki mafamda hairok part 1 amadi part 3 gi lai harauba committee na khudol tamkhre matungdasu angamba mateng tawkigin haina su committee site gi thajaba thamlakle Hauzik aroibada maroiba paw mu khana pizari Lenga ki thabak thoram khudingma boycott tawragani haina EGM ki Secretary General Yumnam Rupachandana phongdorakhrei ngasi yengang popigi Gwaltabi da Mahar Regiment na chathakiba thuongbu maike kayadagi yaningdaba phongdoknarakli abadi COVID-19 na maram oiduna miyoi ani laikidre loidana miyoi chani ga yankhai taret ki active case report leire haina phongdorakre ngasi gi oina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw matang asi loijari mideng tabiri ba pumong pa muka hana khurumjari अहानबा 𝐶𝐤𝐲 कौरे 9 men's A-side open state level football tournament 2025 होकिबे अप्रैल की तांग कुनिपान लगी यामना मपुंग फावा टूर्नामेंट अमा ओइना सुगनु एससी की ऑनरेबल MLA के रंजित ना इनिशिएटिव लौदना सुगनु अमदि सेरौदा लैबा नहारोल सिंग खुसमनरगा हाइबा टूर्नामेंट असे टीम कुन सरुक यादुना पांगथोक्तुना लाकली
लाखदोरिबा मेगी तांग तरागा मापन नसिदा हाइबा टूर्नामेंट नसिगी फाइनल मैच अमदी क्लोजिंग सेरेमनी पांगथोक जरगनी हाइरिबा फाइनल मैच असिदा यामना नुंगाइजरिबदी इरमदम असिदा खुंदामिनरिबा इफ्रुपचा यलौमी अखोइगी यामना फजबा सकलोनम उबा फंगदोरी हाइरिबा क्लोजिंग सेरेमनी असिदा मणिपुर की सकनाइरबा आर्टिस्ट कया अमा मकोगी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कया अमसु सिंजलांगजरी अखोइ पुन्ना सरुक यामिनसे पुनम मपु खुरुमजरी अहानबा खा माइकई फर्स्ट 9 मेंस ए साइड स्टेट लेवल ओपन स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी क्लोजिंग सेरेमनी लाक्लिबा तांग 18 असिदा इरमदम सिगी सकनाइरबा एक्टर्स क्या अमसु लाक्चगनी लोइनना आर्टिस्ट म्याम अमगी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अमग लोइनना सिगुमबा क्लोजिंग सेरेमनी असि म्याम फमदा खुसिनजगनी हारिबा असुमलो क्लोजिंग सेरेमनी असिबु इराचा क्या लेंबिरक्तुना असुमलो नुमित असिबु मपुंग फाबा थौरम ओहेनबिउ हाइदुना आइगी माइकेदिसु नोलुकचरी एक्सु सोइदन लाक्चगनी अखोइ म्याम पुन्ना असुमलो क्लोजिंग सेरेमनी असिबु सरुक यामिनसि नुमित अदुदा तोंगान तोंगानबा खोइ लमदम सिगी आर्टिस्ट कया लाक्तुना एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कयामसु थमजरी मसिदा मयाम पुन्ना एन्जॉय सु तौमिनसि हाइनसु हाइजरी सुगनु पब्लिक ग्राउंड पांगथोकदोरिबा फाइनल मैच असिगी सगोन अमा ओइगदोरिबदी थानगदोरिबा टीम अनीसी शेरो एफसी अमदी केएएफसी चांदेल अनीगी मैच असिने लोइनना क्लोजिंग सेरेमनी दा तोंगान तोंगान बा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम म्याम अमसु हापसरी इप्रूव जा खुदिंगमकना मपुंग ओइना तिनगदोरिबा फाइनल मैच अमदी क्लोजिंग सेरेमनी असिदा इरमदम असिदा लेबिरिबा इरेजा ख्वाइ पुमनमकना सुगनु पब्लिक ग्राउंड लेंबिरक्तुना क्लोजिंग सेरेमनी की थोरमसे अपुनमगी सक्तम अमगा लोइनना उनमिननसे हाब वाफमसे थमजरी इमा लेबाकना याइफरे Harsita Thaudam, Caesar Hospitals na keyhole surgery pangthorakpa chahi kungamapan mapung pharakpa kumonga marilainana me tha manungda keyhole surgery da 10% marilainaba investigation singda 15% amasung general ward bed charges da 20% discount phangbigani akupa marol pizariba mobile number natraga Caesar Hospitals tagi phangbigani Nail it Imphal Akampad Laklib Session 2025-26 की ओइना admission होजरे. Courses offered are MTech CSE in AI, MCA, MSc IT, MSc Bioinformatics, BCA, BSc Computer Science, Diploma in Computer Science and Engineering DCSE, Diploma in Electronics and Communication Engineering DECE, PGDCA, O-Level IT and CHMT. Courses singa sige apply to the last date na 20 May 2025 to oigani. Scheduled caste amadi scheduled tribe students ki oina free course oijagani. Screen the picture riba QR code natraga link asida natraga 8132062261 da nashima contact to biratna kanaba shingasi lobiho.